Šta djeca misle o radionicama male škole? Šta vas je navelo da izabirete dramsku radionicu? Pa zašto volim dramske i zanimalo me šta će biti. Pa zato što volim da glumim i to mi se sviđa. Koji vam se dio u jezičnoj radionici najviše dopao? Kad se igramo. Kad smo igrali igre. Isto. Meni se baš sviđalo kad naučimo sve kako pisati i sve. Baš mi je fora da to nikad nisam učila prije. The part where we just talked in English. Koliko ste zadovoljni sa jezičnom radionicom? Ma dobro je, mislim, zadovoljna sam. Malo mi je lako, ali dobro je. Meni se baš sviđa. Pa od 1 do 10, 8. Pa meni 10. Not that much. Sam. Što ste sve novo naučili tokom zadnjih časova? Naučili smo prijateljstvo. Ovo D s ova crtica unutra, to nisam znala prije. Croatian is kind of hard.